ملت تماشاوانین هجا نهام ل آمدینه جبو ایریشی لسر روجوا و رشولاتا کردستان ل آمده مشک در هات درخستن لی فقط نیشتم مشن نها گلجی درکتن بقادا بلا بونو اوساد مشن نها امی جوان بشوپینن کرم کنن به عربچن ve qetl qutula kul ser rojavaya eşer mezar dikim. Yani bira kes peçika xu neke ki devlet peçika xu teke ki îro em taştevin ev şivin. Em firavîvin ev dîsa şivin. Yani ev ya netişki cidaya. Evan zaruka evan zaru zêrça ku bi serê berfê ketine ji malê xwe derketine ji malê xwe derketine ser berfê ketine. Yani em van îsanê kil van zilmê dikin vê îşîtê em nelet dikin em şermezar dikin em ji bûna rojava hatine dilê me ji bûna rojava digirî kezeva me şewitiye em naxwazin ê kesî bişewite bira kes li rojava wê zilmê neke em vê zilmê nelet dikin ev zilm ne tişkî baş e ne tişkî di cîdaye Nay taybet jî rojava bi şoreşa jina pêşkete û neha jî bi cenazê jina dilîzin em bêjin heykelê jina tînin xwarê tu ser vêya Gelê jina ez wî nelet dikim gava ku diqata sisiya da ku wê ciwanê davêja xwarê em wan şermezar dikin ne tişkî cîdaye gava ku cenaze bikeve erdê wî wî cenazî rave ji wan re çi bike ew cenaze nikare li wan heqaretê bike ew li cenaze heqaretê dikin em ji bûna rojava hatine dilê me kezeva me ji bûna rojava digirî milletê Kurd li gür e kanê milletê me bira milletê me rave piya bira milletê me rave piya derê qada gava ku milletê me dernê qada ê vî tişta were serê memleketê me jî ê were serê Tirkiye jî Ji siyame ditirsin. Ji em birêda diçin ji antrêqê siyame bimbaye ey wan da biteqe yani herkes wîstane yani pêçiya Tirkiye ku ne têda biya ji wan zêde bi ku li rojava wisa bikin. Pêçiya Tirkiye têda ye. Belê day bangavaziya te li vir tişkî heye ji bo Tirkiye em dibên bira millet top bive û ji bûna rojava meş bike û canê me rihê me evkê me her tiştê me bi rojava ra ye. êrişên li ser rojava armanca wan çi ye hedefgirtina jin çi em bêjin bi cenaza tê lîstin bi heykelê jina tînin xwarê tu karî ser vêya çi bêjî Xora ayki Rojava de Semedma terörist e, savaşçı ni. Ama tvaca ki heykel ceni devirmiş kart. Xora yin düşman sadece Kurdoni düşman ceniyorsunuz. Düşman ceniyor ne biyense kelepçeyi takmış lingindesin kart bert insan pazarit perrot. Yani yin ceniyor se hayvanı binin. Ay Semet ceniyor hem Semet davay xo Semet Kürtlik hem de Semet ceniye hem de Semet ceniye xo savaşmış ben. Yani hem Semet ceniyor hem Semet dil ırk xo savaşmış ben. Yani Daesh Semet ma yin savaşçını, yin teröristi, yin Daesh'e sek bik ses ma veriyene eğilmiş ne ben. Yin heykel devirmiş bek manena dikmişken, yin devirmiş bek manena dikmişken. Rojava kırmızı çizgi ma. Rojava kırmızı çizgi ma vazgeçmiş neken. Ma pe Semet pere dünya savaşmış bir ama hak ma ne don. Ma Semet yin ki savaşmış bir ay teröristot yin anka ay teröristot tepşen kurmonca erzen. Ma kabul neken. êrişek hovane li ser rojava heye mîna jinek hûn karin çi bêjin armanca we ya ev der çi ye Ez dixwazim pêşî de viya vêjim ez gelê rojava û kesên ku ji bo gelê Kurd li rojava berxwe didin em wan silav dikin. Firqa me wan tune ye em yekin. O em zanin kesên ku li wê derê wan gela diparêzin tenê gelê Kurd naparêzin. Em vî jî baş dizanin kesên ku ser navê Şamê niha
hareket ke erişe gelat ke jinat kuje zarukat kuje em zanin ew işidin em dixwazin temamî dünya hişyara viya be ku tenê rojlata navîn de Kurd berxwe didin o gelat parêzin bira Kurda tenê nehêlin em viya qebûl nakin bi rastî jî em qebûl nakin heta dawî jî em ê berxwe bidin em li ba gelê rojevan e û firqa me jî tune ye. Di heman demî de bi pêşengtiya jina rojava ava bû lê feqet niha jî em bêjin bi hedefgirtina jina heye heman demî de em bêjin bi cenaza tê lîstin bi heykelê wan tînin xwarê arman çi ye tu karî bêjî çêmîna jinek Ya valla em bihêrsin ha ez pir xemgînim yani ev çendekî dirêj ez xemgînim ji ber van êrîşa ama ez ya baş dizanim jina Kurd êdî kes nikare têk bive li her çar perçeyê jî ew ê pêşîtiyê bike li vê derê jî ew ê pêşîtiyê bike evan kesên ku bi van êrîşê qirê jî êrîşên gemarî qasî karin bira êrîş bikin em ê serkevin em ê serkevin em ji bo bangazî dikin ji bo temamî gelan gelê ku dixwazin wekevî çêve bira xwe bidin rex gelê Kurd bira bi me re berxwedanê bikin em ê berxwedin. Devleta Türk û Daişê êrişî Kurda dikin. Her îla evkawan basxinawan ser Kurda ye. Hema çi jî bikin Kurd naqedin. Kurd serê xwe natewînin. Kurd serê wan bilind e dîkin. Bi xwedanê alemê ew çiqa zilmê li me dike, ew çiqa êrişî me dike, em jî hewqa cesaretlî dibin, em hewqa cesûr dibin. Birê wisa zanibêje me. Ma xweş Kurda ditirsin ji statûya Kurda ditirsin rahatsız Newêrin. Divê em devletê bidin wan, divê ew ê pêlserî me bikin. Newêrin ji me ditirsin, ji me zelê me tirsin, cinazê me tirsin, ew a ku keça ku ji bînaya sêqav da avêtin, hezarê bi hezar carî wan nelet dikim, şermezar dikim, nelet li wan were. Yani nekarî îslametiyê ye, nekarî bisilmanetiyê ye, vana ne bisilmanin. Ê ku Daişê mezin dike, ê ku Daişê xwe dike, ê ku Daişê xwe derdê, ew jî hevalê wî ye. Eyn ew jî weka wî ye. Em natirsin, bi Xwedê em ne ji Daişê ditirsin, bi Xwedê em ne ji devletê ditirsin, bi Xwedê temamê dinyayê, ne Tirkiye tenê, ne Daîş tenê, temamê dinyayê li me rave em serê xwe natewînin û em Kurd hene, em ê timû daîm hevin, em wan şermezar dikin, nelet dikin. heman demî de girîngbûniya yekîtiya gelê Kurd tu çawa dibînî İnşallah em tev yekin. Em tev yekin, bi Xwedê em rojava emin, em Iraq emin, em li her derî gava ku têk heve bêminetiyê em li her derî em yekin. Em xweşev naqetîn, em her parçe, her çarperçeyê xwe em dikin yek, em yekî hesav dikin. Bira kes nebe Kurd ji ev belawelanê. Em ne belawelanê, em tev yekin. Nayê êrişek dijwar li ser rojava heye tu mîna dayîkekî tu karî bêjî çê tu çawa dibînî çawa dinirxînî قربان خوشگاه مامالا روزاوا بن ظلمه ده تبي واز دارو کوزیچا نباوی برفی تیو برچینه گرک رب می به ظلمه هل نینه القصه yani دایکی کرداش وقت شیرانه لپشتوانه ان شاء الله برازی بونا خدا برازی بونا پیغمبر ve zulmê bir ajardê ra beydî bese. Nayê çima ji statûya Kurda an ji destketikê Kurda her tim wisa rahatsizin Ew dî belkê me Kurda têxin benê zulmê ama zor. Dayîkê Kurda weka şêrana îç her dema serdane. Birazî bûna xwedê. Dayê heman demî de em bêjin bi cenazeyê jina tê lîstin bi şoreşê rojava pêşket. Lê feqet her tim hedefgirtina jina heye. Tu karî ser viya bêjtî çima jin tê hedefgirtin Ew dê belkê me jina beaşiqînin ama nikarin. û gelek van cahil û cihana kuştin evê keşkê kuştin di pajara avêtin Rabbê me vê zulmê hil neyne înşallah. Rabbê me piştawan be em jî piştawana bi a Xwedê. Roj baş. Yekîtiya gelî Kurd tu çawa dibînî Süper e. Ditirsin, tirsa wan çi ye tirsa wan ji dayîka ye, ji ciwana ye, wexta gelê Kurd rabe ser xwe yek nikare wî hêzê bişkîne û em xurtin zî, em li ber xwe didin, em li ber xwe bidin zî.
ایرو دیسا باناج روجاوایش خورا به هر تشتی خوش خورا خو بزوری خو بچکی خو توپی سر هف کردن دیسا دولت جای ناگرن یعنی نه دولت ترکی تنی امریکایی روسیایی اسرائیل هر دولت بیچیا بید ناوی شری دهی یعنی ایرو هم نایجن ترکیایی ترکیه چما خود ایریش کردا دکن چما شی ستاتیا کردا قور رعس دبی برا کرد بقده زیدش تشکینن آنم دبی هم بی کردا قرار بینن ولی هون یکی بکشن ست حب کردی را بسر لنگا یعنی برا بیا دلی هر ایسانی دا هبه و شیم بده و آزاد بده یعنی کرد کیجی بمینه ادعوا حقی خوبک دوزا خوبک ریا خوبک بانگوازیات تشتکه صادر میشی مال خلکی نکری تالانا خلکی نکری دزیا خلکی نکری کرد دویاش کردکم از خورا وک خلکی بجیم سر آخا خود سر حریا خود حقی تیسان کی تونه صادر میشی رجاواک نه ترکیه تنه نه روس امریکان تنه همی دولتی که به دورا یک بونه و یورش سوریه دکن یورش تمام کردان دکن مسئله سیاسیه مسئله کرد لکود بو بلا بو نخوازه کرد بگینه ودو و هر چار پرچه بگینه ودو به افرا یک ببن و ولات خواه و بسر بکن و ولات خواه رزگار بکن ام خودی در نکن سه ایرو سرا روجاوای سرا ترکیه یعنی داعش تنه بسر خواه لوی مازنه بو داعش بسر خواه لوی هیزه نگرتیه دولت ترک ایواری فنا که موزی زانن باغچلی لعالی کی آشیتی ده جه لعالی کی زی قرکرنا کرد یعنی دوی دا مرویا فهمد که دیمه کی وان خواست به گوتنا سروکاتی سوریه دا سلاح بیدانینی اما میزه کرن نه نبوسه آنازی هووانه به وک هووانه باند که دیجه کی ام هنه و ام الپشتاوی شریبن دیمه کی وی چاقه وین و به هف دورا مینا جارا دنان و او کی کاوه تورته جبو کی ون به دست ما مجاف پرچب کن میذکرنا به دست ما نکارن یعنی اف پلان سازی یک بود tabii براستی پلان سازیه یعنی براستی وانا جبوی ما به دست ما پرچب کن میذکرن نبو کرد پرچه نبوندی کرده برینه نخوا نکاره بخوابینی و نکاره بخازی جبر ویزی خواست کی بسر که بسر نکت آنازی عشکره دولت دستک داد داعش و دخوازه کردان بقدینه اما بلا باش زانبن کردنا قدر راستی جی نها پشتی دمکی درج دوباره نها شرکی لهمبری وینا کردان دستکفتین کردان و برخودان کردان ام دوباره دیسا شرکی هوانت بینن تایبت جی لسر جن ام بجن شورشا جنین کرد کل دنیای دنگ دا و همو ملتن دنیای نهاوی شورش قبول دکن و دشوپینن افج عالیه هنن کسان و هنک هیزن میلیتار این هوانه ناین قبول گرن ناین دیدش برگو شورشا جنان بو شورشا روجاوی ام ویا وایدن رخینن و یکی کرده کی باکوری جی تو آوای ام وی کی قبول نکن ام دیجی وی شرط ساکنن و ام دنگی خود دنگی روجاوا ام یک پرچنه اگر ایرو دستکفتین من روجاوا جدس بچه او ته معنی کو یکی تیا میا کردبونه او هر چهار پرده کردستان جی ده خطره داره لما بانگوازی هم یک جی اوه کو ام همو پرچه این کردستانی راون پیا و دنگ بدن دنگین روجاوای یکیتی چما ستاتویا کردان اقوا صراحه sizin yani Kurd paradigmaya xo bi felsefeya xo tiştekî nû ji dinyayê re dibêjin anti kapitalizm e demokratik modernîteye ekolojik e ji her hêlê ve paradigmayê nûjen ên dinyayê re dibêje lom eger Kurd vê warî da ser bikevin de bibin mînakên baş ên dinyayê loma gelek hêzên ku vê yekî qebûl nakene û naxwazin qebûl bikin. Mele heman demî de tu neha yekîtiya gela çawa dibînî yekîtiya gelî Kurd çawa dibînî Ez wê fotoğrafê ku diroj berê do parve bikirin ser maseyekî ew rastî jî wê Kurdekê nûjen yani nifşekê nû ez gelekî serfiraz bûm serbilind bûm ew tê manê ku hêdî hêdîn ew yekîtî jî çêt be û xurt be
û nava me Kurdan da jî divê ewlî ji ev bê nîşandayên ev hêz ji bo dinyayê bê nîşandayên ez şekî baş dibînim yani. Bangavazya te dawî ji vir heye. Hemû Kurdên Bakur bi derfetên xwe bihêzin xwe rabin deng bidin dengê Rojavayê berxwedana Rojavayê qebûl bikin û xwedî lê derkevin. Heta em sax bin em pê rojava bin. Rojava xeta me sorê, zarokê me têdanin, gelê me têdayî, xelkê me têdayî. Îro mihelê Rojava temam Amedê. Em dev ji Rojava bernadin Amed Rojavayê, Rojava Amedê. Canê zarokê me têda çin, canê keçî xortê me têda çin. Hetanî em ji piyavin, em pê taxa Şex Mesûd bin, em pê wê keçika xwe qehreman û çeleng bin, em dev ji doza wan bernadin, em ê canê xwe çûna canê wan da bidin. وجدان وان مرحمت وان هبان خدان وان هباد في الله أكبر الله أكبر كذب واخه بقربانك كذي الله أكبر تبب إن شاء الله قد نبين بقربان وان صبيا Çima xweş Kurda ditirsin. جي كردا دستش بونا كل إنسان كل جبونا خدين أو جبونا خدين بنا جما بترس يعني براج ما بترس إن شاء الله باسن دا فرس ما بترسن أم همي سل بيانة أم البي وانن البستا وانن أم حتى خوش بجي أم البي وانن سلام ورزق مش تمامي با إنسان قد باشرة خدي وبيخنبل بستا وانن ایرو گله چارپرچه کردستانی دنگ خو راکن سرپیا جبر کلوی مروفتن قتل کردن جوانه کی بینا من جوانه کی کرد بوجن 14 سال ویش بینای داوتن خور جنازه وی yani mevia temaşa kir dilemi pariti jber çi gere dünya tev li temaşa bike jina katildikin mirova katildikin ez via şermezar dikim. Heman demî de çima ji statüya Kurda her tim rahat sizin? جبر کو زانن کو یعنی نیوی دنیای جو تف کرد لهر درینه کرد ناخوازه دولت ترک ناخوازه یکیتی هبه زمان ما erişti که ناسنامه ما erişti که çanda ما erişti که اجی وکه هنرمند که کرد از چوا سترانا دگوتم شرمزار دکرم وان من دگرتن دگوتن تشما سترانه کردی دبیجی جبر کو چما ام بچاندا خو هنه ام به هنر خو هنه ام خناس دکن لبل ایرو سترانن کردیتن قدخه کرن زمان مت قدخه کرن جبر کو گله کرد به یک زانن کو بون یک نکارم بمه ایرو ربرتیجی دبیجه دبی ام بون یک اگر کو ام نبن یک ام هرن یک بیک جبروی الور جمرو و راجی از بیجم یعنی ام ببن یک جبو روجاوا جبو قتل کرن چینه به جبو گله کرد هبونا خو زانه به ام ببن یک دبیجم Bangavazya tecbur rojava tişteke. Bangavazya min ev emrabın serpiya emra nezin em şiar bibinin di bedengi bıratın hebe kuça bedengi hebe em yorin katilkin everin virajı yani
ایروج از سرمدیا جواکی دا تماشا دکم سبیرو چه بلینه نکوارن مجیو سابکن داعش قریقا جدی که جنا قتل دکه جنین کو به هم نبون یعنی شروان و داره دگوتن سبیا جزی که آن در دخن دکوجن ویا ندینه نه ایمانه ام دبیجن کی ام ببین یک جبر روجاوا ام دنگ خود زیده بکن ام برخوادانا خود زیده بکن جبر کندی دیجی گل کرد کشتن چه نبه